Ikaze muri Geramoro Street Quiz uyu munsi tugiye kuganira n'abatwara ibinyabiziga ku buryo bwiza bwo gutwara abana mu modoka. Igihe utwaye abana mu modoka, ni uwuhe mwana utemerewe kwicara mu mwanya w'imbere wegeranye n'uwa shoferi? Umwana wese uri munsi y'imyaka 12 ntago yemerewe kwicara mu mwanya w'imbere. Iyo utwaye abana mu modoka, ni uwuhe mwana utemerewe kwicara muri uwo mwanya w'imbere wegeranye n'uwa shoferi? Abana bari munsi y'imyaka 12. Ari munsi y'imyaka 12 ntago yemerewe kwicara. Ni uwuhe mwana utemerewe kwicara muri uwo mwanya w'imbere ukwegereye? Umwana wese utaruzi imyaka 18. Iyo utwaye abana mu modoka, ni uwuhe mwana utemerewe kwicara muri uwo mwanya w'imbere wegeranye n'uwawe? Uri munsi y'imyaka 12. Abana utwara muri iyi modoka b'abanyeshuri, ni uwuhe utemerewe kwicara muri iyo ntebe y'imbere cyangwa izo ntebe z'imbere zo kwa shoferi? Umwana uri munsi y'imyaka 12. Mumaze kumva ibisubizo by'abo twaganiriye. Ubundi iyo umuntu atwaye abana mu modoka, ntibyemewe ko yicaza umwana uri munsi y'imyaka 12 mu mwanya w'imbere wegeranye n'uwa shoferi. Iyo umuntu atwaye abana mu modoka, agomba iteka ryose kwitwararika, akareba ko abana batagenda bahagaze mu modoka bicaye neza, ndetse batagenda bakina rimwe na rimwe banasohora umutwe mu birahure, kuko bishobora kumuteza ibyago by'impanuka.